twenda kumanya kitongore kinchikora kita kandi obujunanzi babona obu gukora obuhereza obu bakusima bantu nija kwamba bashobora nabo ico nzabana tuyanjure ahabwanya bwo kutureba base kutuma nyewe nibanyita Vincent Jules nabajenye hano yo mu studio kuko kutureba kandi binentana mpango mnonge baturetera umwabaziyogu benda kutworera entandejo tukongera kwetebekanisa kumanya kuza kwizo mission tushimye kutwaza so nabashira abajenyi mu studio ya TV West umwabaziyogu kandi mwabare kwija ni mangu mwene binje mwaretera abantu nabo ico nimuza kwanza mutwakureho yabo twakwakira mu studio za TV West umwabaziyogu banzora musiyabo kutureba gende misho webare sebo nimbazana ko yanjora amazina n'abahita twasigwe moderate kandi ninkora nko muhwezi wa mukuru w'ibyamagara Rwambara district kandi abaturikirize nimbakoraho kandi nimbashaka kugira ngo umuturikirize ibitwaza kugamba nimwe mwe bari munonga bari kwija umwami Philip twakwakira once again namusaba kutureba TV West obara mutebekanisa program amazina ni Kanyisije Philip Katungi kandi nkora ka regional programs coordinator abashitongole cha impact kandi impact on vision and innovation program for community transformation kandi mwe bari kutureba yabari munonga twakwakira mu Caroline namusaba kutureba TV West bari mutebekanisa program amazina ni Coshaba Caroline niyo mushaho kazi mu Rwambara district kandi nkora ahirwaro rya Chimon Health Center 4 nishaba abantu abaturukirize basitegeje kurunja amatu tubinire ntanda yamani bajurukirize igihe cyabasa kuyamba yihanga okay yabare nyenda kwakira niyo ryo natureba TV West umwabaziyo of course entampango nzakuruga tukuzo mu gacenshwira shahibiraho konka bena first of all twantwetegeze impact nichi abo ko ikigambo shishonka nico rujungu kirebeka cyo na bugufu nekora ki nekorera nkahi ebyo no mwami Philip bazo tushobora kugira ngo abantu babanze bamanye ico cyonka takagira harimo obare mufirizi akanda abakibuze eco impact umbugufu nko kutwachita impact on vision and innovation program ahabwa program eji kandi echatureta norebanije na team mpango toka fagareta ADHO ningo mushaho umukamureta mu studio za TV West mutine muramaguha muhango kudyaho konka echatureta rizoba tuyija ahabwa program eyo kujemesa abantu ekitongore cha Gavi nico kiri kutame sente esente nikize ekitongore cyo kweta path kandi path na ekito nitwe etwa esente kugira ngo tukorengane na districts ombyo kujemesa abana nitwara na district ya Rwampara tukora na district ya Kanungu tukora na district ya Rukunjiri tukora na district ya Shema na Nabushenyi izo districts 5 kandi tosire nitwije hano ya na ngwe na nyomwe bazote betujya Radio West umwazo tubetine time ndijo nayo yabashaho turi kugamba abyo kujemesa abana so omwamujirizi eco nco cyaturetera izoba kandi project yite katandiko kwikumi na kumwe ko mwaka guguhwire hatujyo mezi ningira mezi nkamushanje ninga munana kandi cyayongera kore ibintu byinji munonga nico rukureba twijeri izoba kugira ngo tongere kujisaba abazire n'abakuza babana kugira ngo obuhereza abo kujemesa abana tucaburimo okwezi kwa kanoko tubere tugi omubiro by'abana ninga ekitukweta on integrated child health days kandi ebyo biro byahwire konka turi hano yakubije usangu okujemesa abana tukomeraho kujemesa abana tukomeraho cyayongera kubije usangu okujemesa abana kucyayongera misho kandi timeji nchatuma yatureta turi hamwana wenka turi nahamuzire ninga omukazi oriyo nazara umwana turi kureba life y'umukazi uko yagirenda no kuyayorejonda akayika kuzara umwana kandi ugo mwana akase myaka nk'etano ningi 10 abwa bishiki abo kucingira kanse bona gwanye nenda ninga habwa bakazi kwika kuzara ndijo mwana
so ejo niyo story That ninga program is wide ni mpango ni mpango kandi munonga kira kugirenda kureberendo kuzara umwana Exactly. okubungirayo Exactly. abo kwanoza kushanga ngo okujema ninga immunization teri kukoma hamwana wenka ariho n'imibazi eyo mukazi wende bakwasa kubane bamo umuraifu yo kugirende jompo kandi GT mu cishatuma yija hanirizo. Okay, I think you are one of the few lucky ones aboko no Trump tarabata. I mean, what that no ko gambe kintu cyo nikwate na foreign aid. Nonge zina kakwate na US. Kandi nizibyamagara program nyingi zikagenda. How did you survive? Actually twatwine projects ziri nki 10 nka impact mwendo murizo zikaziri za USAID funded zikaziri zikani supporting what you said mwenezo zikagenda konka itwe we are both to do marketing turi no mu byamagara so noza kushanga ngo ari hebindi bintu bitwinene tukora kugira ngo impact gume inesente kandi tubone kusupportinga n'indije mirimo myingi turi gukora nk'ishitongore so turi mu byamagara yonka. Okay, yabare mnonga ninjama yitegereza nawe okuyatugambira Philip yatushobora hategesha hano tumanya impact niki nabakora ki nabakora nkahi habwa kino bakoreki mwenu twayitegereze cyane iki overview ni very nkuru mnonga umcyara moderate ikintu twatena no kujema immunization iyo program tinkumanyo beturaho bitangiye buse konka as far as I know umwana kuzarwa nakema. So what is the program in Rwampara district byemereye biteye abe barese umutebekanisa wa program okujema kuturaho into turi kuzarwa tukakushangaho kuri abazira bari kureta abana amarwariro bakajema kandi n'abashaho bakabashanga ahari nomanya araha bari kwa bari hihi nahare bakata yiba ariko tango aho turiki bakabashangayo mwe no kujema okukatandika kare abo kuba abantu bakarwara indwara bafa ushanga ko busheru bwita abana hije ndwara nyingi hije za diphtheria za TB za polio abana babe birema ninje mutabakanisa wa program tokiraga birema hati ya ngo guno ruire polio abo shonga kugira ngo abantu bakabyejumbera mu abo kugemesa mwe no kujema ntweta abazire bona okugira ngo bareta abana okubagemesa abamwe bateka ngo kujema no tukatwino integrated child health days okwakana no kwa 10 itwe ntukumisa muturi kujema ko mwana yarwara yazarwa ashemere kuba najemwa kandi ko ku Philipia yakigambireho ntutandika no mukaze ayinenda itwe mpo ni kirungi no mukaze atakagizirenda ari kutebenkanisa kugira ngo naenda kuzara hari embazi turi kumuha bari kweta folic acid nanga yagirenda meza atatu ngo kubanza kiruka kija mwene yamanya ngo yagirenda yazamo n'ukwezi kutakahwiro ne sande takahwiro ashemere kwicira abashaho hari embazi turi kumuhereza okugira ngo etambe abnormalities nanga ebintu by'abana bari kuzarwa nabyo haza ibitashime kwani bizarwa mwene biri kushishe imbere yabo kushanga ko mwana ine shitwe cyangwa azarwa ine shitwe cyangwa kushanga azirwa ine nk'ikizimba cya mugongo kushanga bweno nabari kimuga kushanga azirwe age kimuga hasa hariho embazi bari ko mukazogwe okugira ngo emuta etangiro go mwana okutagera ebyo birwire ebyo kuzarwa mugiri aine bintu ahamagarage kandi ebyo bintu ebyo nibimwita abamwe nibafa abamwe bahirwa abashaho babashemeza bakera kwankano rango nekizibu cyango munonga okukera okureta umwana kare ameno muzire kwija kare tukamuhereza imbazi ejo tukweta ngo folic acid abo kubitwa mu nomanya traditional omukazi najya munyonzo mu irwariro endeta karebekere hato ndo turi kwenda ngo ebeta karebekere kujya ngo tukweje imbazi etange ubwo burwire ubwo abana bari kuzarwa nabwe kandi bakabita bakashisha amagara gabo bakabibirema abandi bakiyamo kufa mwenzo dukugira ngo buri mwana yazarwa ntwantwena ngo amuturetera akwa buri kuzarwa hace batandika kumuhereza umubazi aro mbazi turi kubaha vaccines turi kubahereza Caroline naza kubana bishoboraho okuturi kuza kubahereza imbaza akwa buri kuzarwa ntumumba umwana yazarwa natandike kikato ariko atebya ari kutandika
kugumizamo ne amezi mukaga ha sande aha kwezi n'icweka nizo sande mukaga nabo tuma akise sande 10 tuma 10 tuma mbwenu byona ntubandi tuza kubagambira kutuje kubandi bahereza so ebara mnonga kungata kagiro akarone of course no kugira ngo hategeshaho mu Rwampara is it ongoing is it about to start is abantu abarwampara hategesha abantu barumba turebera ndija za rugano nanga imbyaro ko dipo ebe wagamba nubabishanga it is ongoing ibibone binagamba aha marwariro githo na birona hele center 2 biriho hele center 3 biriho hele center 4 byona biriho umukazi yazaho akagera ngo niwo hazanye nenda aha hele center 2 nibamuhereza aha hele center 3 nanga 4 abo kwa buri parish harimo hele center 2 kandi hariho nebyarahika akashangaho bakabimuhereza mbwene we yagirenda ayiruka hicirire abashaho kandi yazara n'umwana ya muzari arona bari kuzarira umukabatiza mu irwariro kandi tushaba kugira ngo bazarira mu irwariro ako mwana yazarwa mu irwariro nazarwa ajya kwa nazarwa mikono mirungi umbazari saba ari kumanya okubashemera kubandi batwaza mu kazi no mwana so ya konka cyabakaza no mu cyaro nabo turetera umwana tumugeme abo kuba buri irwariro nibane bajyamo. Okay, yabari munonga mshara moderate nko kuyagamba it is very important kuzara irwariro no bamboye uri umuhanda guru safe okushira kuzanko uko myanya ndijo in case of anything basana utamanye cyabasa kurgama kabi so ni chukuru abo kubejo campaign tuireho omukuru kandi mutekansa program kongera sister yo natugambira sister yabariyo nagamba aha marwariro ga health center ya kashatu ninge ya kabiri tari kugamba ga government gonga ariho amarwariro ga private konka gari kubohereza bwo kugemesa abana ati waza nkarwampara hariho Castle Medical Center ariyo Bishop ariyo Komboni Medical Komboni Hospital Bushenyi so ariho amarwariro mingi aga private ninga turi kweta ni private not for profit naga private konkani gakorengana na government munonga gakakora ikibari kweta on memorandum of understanding kujya gaho buhereza bwa government na munonga bwo kugemesa abana kandi babuhere busha so mbwe ni sister yanagambe eco na anagaba amarwariro aga government nagatari gachi ga government abokwa government neri kubanebaha eje mibaza yitwinene tugamba. Okay, yebari munonga kazoba Caroline. Now Caroline, we need to understand the schedule like niriyari batan birita ugabe mbaze jo nangwana no bundi umuntu nabasabwa ariko najyafishe mbaze yo nimbazi kandi kore hari abantu bari yo kombyaro kwe they are carrying their buses umwana bamtero mbazi mana asa kwiyamwe iki they need to be reassured ngo mbazi you know. Okay baba mutekansa program ati omwana schedule yito ko beyemerire kwakumara kuzarwa ati tumutandicira nico rukurebera mbaja omukaza zaro mu irwariro akwancu masa karazare kuri mu cyaro inembaze yo kushanga ngo warenzo bwire ejo yakurenga for example at birth umwana tumuhereza polio 0 yamara tukuzaba tumutere kikatu cha hepatitis B ndio tumuterana na ka BCG nakatamba tuberculosis nikachinja mbwenu orukoro rwa TB rwaka kongo then polio egenetamba muhinya abantu tujimanka muhinya ugendo yo kwato mutaka muga haramaguru gakanyunyuta akabecerema gatangira kugendera mu kagare then hepatitis B je tujumutera kibero cha mosho ne cinjira endware yecine shangira ngo abana hati nibimuka ushanga barwara indwara yecine nuko government yazireka twete cikatu nubwo kizire notera no mwana bukatu horo muzire yaje atona shago mwana konka mbwe okwerina nukicero kugera ki okutamberwa tumutere cyo cikatu cimucinja obwiro bwa hepatitis B ako obwiro bwecine nabwo bwiro common umwihangari yito then ekindi kwa kumara tamutere bukatu yamara kuzara kutumjangwa agarike yasya isande mukaga ninga shokwezi kumone chweka akwezi kumone chweka tumuhereza mbazi gwa polio 1 tumutonyo mukano matonda abiri tumuhereza rota ejo netambe cirukano
ekirukano cyo kikakiganzya abana obwakaroshango mwirwara abana nibirukana mu baheme baziyona ekirukano cyanga kugenda abana bamara kwezi muyo muragure ekirukano abamwe bahendera bafire ahabo kwirukana bakahwa mamizi kongati aho bayitira gombazi gwarota buzime ndwara y'ekirukano twakigireba munongo marwaro nayirukana ho kace umuhaka pragerone umwana tebekana kitari cece kirukana kikanga kucera ijo niyo rote nayo nibwo yizire tekabiteka manyirwe munonga then tumara tumutere bukatu bibiri aha kibiro ca buryo ibyo bukatu bibiri arumugwa poro y'ekikatu then nanagwa pneumonia bita PCV ukatkuza kubizamwa ko batabizamu tubuza abantu then kuturukumara tumutere cha umosho icyo bakweta DPT cyo cyumwe mbaze 5 harumugwa diphtheria harumugwa kakonko harumugwa hepatitis ogundi nabona nashanga mu yindi dozi hamwe no gwa tetanus umuriye cyo kikatu cyumwe cha DPT naho cyo singaye no kushasha munonga abana cyo cha umosho ecaha kibero cha umosho umwana atanazimba nagira kigonka ko karoko reaction tubantu mangu nikatekwa kuba hakubombera ndugubanu kugezeho kuhikana na necha gutahamu kugira ngo developing antibodies zirabase kuyamba ko mwana nyenza tarwara ki endwara ejo so aho hari ya 6 weeks then kutuje tumujyango agarike at 10 weeks banyuma yesandina aba 10 weeks umwana tumuhereza polio ya kabiri tumuha na rota ya kabiri tumutere bukatu bibiri ecano moni yecha kabiri hamwe na cha DPT echa kabiri then tuja tugira agagarike haho wesandina ezindi izo nayasya esandi 14 asandi 14 tumuhereza rota ya kashatu mu kanwa tumuha polio ya kashatu nayo mu kanwa then tungaka tumutere bukatu bibira kibero geto tumutire buriya 6 weeks na chomwe cha umosho ne pya DPT na PCV ne babiri nibishane mbaze neshana konka tubihereze mirundi eshatu stera kibero bibiri cha buryo denana acha umosho ekinde kikatu chuma ataho tugira ngo ayejagaruke yasya amezi umukaga umwana kakusya amezi umukaga ayeja tumuhereza ka vitamine E akona kongera kumuhamani kongera imite ya mani kurwanisa nawe indwara zirabenza umwijamu then tumugira ngo ayejagaruke yasya amezi umwenda umara tumuhereza yellow fever tugaka tumuhereza na measles rubella vaccine tubitera ha mukono so tumutere mukono ebiri cha yellow fever na cha measles rubella cha yellow fever nabwo naco nikisya nabwo kizire so mukazi umuntu otera ko mwana okitere mukono ebiri atibita nansi atebika tubyona konke ndwara kuzukwengera kanya nembazi niko kwengera kugira ki kanya kugira ngo tugicingize tutambira abana bitu bareke kuza mu irwaro ahabwe ndwara zenyisi kandi zitine mabazi n'indwara mbe munonga ko mwana obushero bwagira ngo akwatwa mwana Yesu nabasa kubukira konka nasigara rye cyumuga ntagira aho bwashisha omagarageye takasigara nko kuyabari kandi ubwo mushanga jemise kugira ngo tutakuburwara naburwara konka bumurabamu mbwena kutambura rije tukuza kumukora kubi ushanga umwana bwarabaho bwahingura nekindi okujemo kunoshanga ngo umwana ecaro cyona ke cyanjiza kwatwa bushero nubuza kurwarwaho mwe ninga babiri umurengo bwagenda tumukumana no kubwagera ki no kubwagenda kuko mwashanga abana batagemisa nuza kushanga ubushero bwarwarwa abana bwabamaraho bafa barwara nk'ikumi at least umunana nubafa bashanga icyo cyaro kitaro mu kujemisa kona then twatwahika amezi umwenda tuika amezi umwenda tugira ngo umwana umugaraze yasyo mwaka aha mwaka umwana bamuhereza cyishuma cyenjoka bamuhereza na vitamine E then kugira ngo umwana umugaro yasyo mwaka gumwe na mezi umukaga umwaka gumwe na mezi umukaga tumutere kikatu cyo busheru hamwe na kigutiya dozi ya kabiri icyo nubwo kizire abantu abinji tubaka cyetegerize ngo namanka kuteze cy'amezi umwenda biri ya mara polio konka icyo cya gumwe nestrek nubwo bakitahizemo tukashanga ngo cumwe kirukumara cyukweza protection yo kumara kucinjira ubusheru na kigutiya so bateka dozi ya kabiri aha mwaka na mezi umukaga ngo mezi 18 then
kwakwikaho umwana ogumana omureta buruko hamezi omukaga bamuhekeje macenjo kana vitamin A ombwire obwasharo days okwakana hamwe na okwikumi then yari omwana w'omwiki yasemi yakikumi aija tumutera akakatu ka HPV ako kukingira kansa y'omunwa gwa nyenenda then akija asemi yakikumi n'etaano tutandika kumutera bure bwa tetenasi nayo dozi y'obukatu butaano konka bingi nebarema mbwenu okuhezayo ateza kamwe bubiri arekeraho aza uje ushanga yagerenda tugaka tumutandikisa yagerenda ati tumutera akakatu ka tetenasi nawe nagumiza amara dozi akuba ko kuteza ko kubanza hacwaho mu kwezi kumwe uje uteza ka kabiri hacumara haho amezi omukaga uteza ka kashatu hacwaho omwaka gumwe uje uteza ka kana hacwaho gundo mwaka uteza ka katano tukereza ka kandi kawe ninga twakwandikira mu kitabo wo butereza obuhereza y'obuzima twaga kakugarukamu kutera ka tetanus wagerendo gundo murundi deno mukazi kakuba inenda akija tumuchebera hepatitis B then acho hariho mbazi nabo tubagime ndwara ya hepatitis B kugira dozi zayo ko kuzikwingana so ejo niyo immunization schedule as per now itwine nebindi negumane bija mpora hariyo nka malaria tunagigamba konka districts zindi zijine konkite rwa mparejo situzireki situjine ya malaria ya yizire nayo ntuza kuba tugigamba aho turishobora abakazi bajetegereze okwera atwazubwe yabare mno now ngokuba bishobora njye wajura schedule ato mwana nahereza abazira bayumba tureba TV umwana naheza polio na nebyo ne bwana ugamba at which age 18 months no mwaka ne koma ababa under 5 okay so tikikubasika ngo umwana atakashize mwaka ne kogwe abasa kuheza uku tikabasika akoberiya tubatunye kugitera mwaka ne neza no basa kukurenze muwa owaye bwakarenze makishanga myaka 2 nacho ncumutera konkata ko haza polio etakacira mwaka gumwe na mezi umukaga ninja mwacetegereza kigenderi ubujya mu mwetegereze cyo gukora n'ikintu kibimunonga kandi igine nshonga y'amagara ubwo no mwana no basajyo tinyetinza kuzayo ahabwe nshonga zawo konga nabasa kuremahara kandi ube wakostinga amagara kandi nangwa niyo shange kitiri kikuyambire so turiyo tukore byona ubugira ngo kigenderirwa ngo abazire mu manyu umugashogo kugemesa abantu baza bamutwene mbuze vuzo why all these drugs yakshobora ngo the more the diseases the more the drugs and whereas menziza niyo no kimanya recently ko abantu bagamba yellow fever ijoneri yaho nebindi mucyara moderate ogu yagamba kiba kweta zero dose ababa zero dose neji medical term n'abantu okay zero dose hati hariho wori kushanga omuzire yazara umwana yagumokwe tiyamureta kumugemesa hato shanga obwire nibubaho ukuza nabamuzarire nko mu cyaro nango umwamuzarire mu irwariro hariho wori kushanga nabo yamuzarire mu irwariro oshanga nko mbazi gutaro nko kwani bena kumuha shanga ngo nka auto stop baba muhe nko bwire kugaruka nanga mujyango rokoza irwariro kwikire ataza nanga nto nabandi abatakafayo kugira ki kuja kugemesa abana oshanga takatunga ga DPT 1 ariho ko mu cyaro nakaheruka kuteza bamuhanga BCG ya agenda akakata ko kutamba akakonko ndwara akakonko konka DPT 1 ahameze mukaga tiyagaruka kuyija kureto mwana ngo amuteze bukato abono tukwantu barango ni zero dose abo kuba yabatatize DPT 1 ntubarango ni zero dose abo kuba nitubana turango bamuha polio mu irwariro neberi polio zero ejo nitujibarango ni polio zero oshanga bamuhanga BCG at birth yatatungire DPT 1 at 6 weeks ntubana tumayangu ugo mwana takatangiye bukata no gutari kutunga naha BCG okashanga nayo atagira ki atagitunga at birth na polio zero na atagitunga then arona abana tukweta ngo ni under immunized children abari kutunga abari kuterwe bukatunga batahezeyo okashanga yatunja nka BCG 1 nga polio 0 atunge BCG nechikatoshituko murundi gumwe omwana yeza kuzarwa oshanga yatunja nka DPT 1 akomaho atagaruka
hati tushanga atakahezaga nanga binda bitunga kuko tushanga ataratungira nke cyameze mwenda naho tumara atakahezaga kandi hati tuhigumize mu government yayongera ecyameze mwenda cyo busheru hamwe na kigutiya yagaraka yakitaho ahamezi 18 mwana yataherizeyo ataherize 18 ahamezi 18 ndo tumanya ngo tarahereze kuzitero norwo yatize cyameze mwenda atatize cyamezi 18 ntubana ngo tarahita amazireyo nawe nabana abarwa ngore anda immunized abo kuba nabatamazireyo kandi ariho na cyamugenzi wanje atagamba konka echa malaria ito rwampara tucine turi among the districts is pilot districts nanga districts ito bakashanga mare bakabanza na districts zina malaria nyingi konka rwampara tukashanga bakashanga tutari kubimunonga so batanikana districts zindi ndo nibija kucereta so ni manyango abaturikize nibingi harone kikato cha malaria ni batandika kuhereza abana ahamezi mukaga bagaruka amahereza amezi mushanju ahamezi 8 bagaruka bija baha ahamezi 18 mbwene bahadozina echa malaria nitwe twahereza tandikire nimbatero muranga barwampara kugira ngo mukejumberemu kugira ngo abana bitu bakore ibintu amagara maronje kandi n'abaturikize aho icyahikire mukejumberemu abana batunge kikatecho cyo kubacingira mushuya gwesire. Okay, yebare mnonga nyina kabuza kacita kagira umukahumuro turenzo umukahumuro program turi mu nshonga yizo batwine hano yabe kitongore cha impact kandi okukikora mwakireba bariyo muhururu yo kugema abana it is very important ako kugema tikintu cyashi twireho kandi bizira specifically kongera kumanyisa ngo nikikuru mnonga obo kuro barano batugamba the reason why you should not miss it. Now mchara moderate nani ntekateke workshopora I thought about a situation aho mwana bataramutwire kumujemeza. These are 2 years. A boy or a girl has never been immunized. Hati aho no habura because abo bantu baraba yo kumbyaro. Ati kogwe nariyo natureba yahurira ngo mwana naheza pori at 1.5 years, you know. Nakora atoko. Baba ramutebekana so program. Hariyo otakaje mwaga nto bari ko bajyango integrated child health days. Ntubana turonda no gotakatirwe. Yaba ari hasi y'imyaka 5 twaye turi kumbonera bikatubyona ntubitandika tubiheza. They don't cause harm? No. Okay. Program neshonga yizo specifically neshonga yitizo mabaje kunchitiro tugambaho twina impact mu studio abarukora Rwampara district no ma districts aganda of course konka ehurure man eyizoberi bano betera abantu mwena abaziye ningo mukuza weno uwo mwana kugira ngo bano bajema kandi bano bashobora kugema. The reason why it is important ndwara zikaba nyingi ijo njimanyisa ngo nango mwana nabaza ko nijya kwa 20 ijo konka solution no kujemesa abana kazo mukahumuro kace mnonga tugarukaho naho turi activities tutaruga Nehinda Here's your chance to win school fees for your child for a whole year. Just pay school fees using Momo. Today we are at Lukman Primary School that's located in Kauku, Bwerenga, right by the lakeside. We have a happy customer who paid for her daughter's school fees. Nuru wano muwanguzi era agenda kusoma guno mwaka gonna MTN Momo esasudde yo akolegwa akusoma. Ngasasula bitundu nendeta nensasulako nasigala nga babanja natuko kuwumula nga tannamalayo bananketa bibadde byangu nemwebale nnyo mwebalira mpulira ng'essanyu limpitidde naye mpulira ate kati nga kaba bukaabi mu mutima mwebale nnyo mwebalidda kulanga nze muwanguzi nakonde North. Dial *165 *80 hash. Select option 2 for school pay. Select option 1 to pay school fees. Enter the student number and amount and approve the transaction. You will now enter the draw to win school fees for your child for a whole year.
otweraronda piki ndungi ezirya mulembe ziranya mpora naryo nabirakani kazapishi aba Golden Choice Parts Uganda Limited abarashangwa kizimba cha Patas Hotel hina roundabout ya Tatitwe Mbarara City bakuletera piki ndungi za roller zebe yesheku hamwe na spare parts za bajaji na senke wholesale na retail nka black pedal za bajaji chain system za bajaji na senke emipira ya piki na tubes omotypes zona za Golden Choice na Bosen Total Lubricants oil za petrol na diesel hamwe na Total Grease UB Aero batteries wholesale na retail Comet oil half liter na liter 5 otebwe kumenya kika cha roller kirakoza za spare za bajaji boxer kandi wagura n'aba Golden Choice Parts Uganda Limited transport na yabusha mpako wawe hona mu Western Region okushubura tera noti 3 23 nkaga ni 2 When you choose Vision Courier, we understand that your package is more than just a package. It's a birthday gift arriving on time, as promised. It's a business contract, starting off a new life-changing partnership. It's a much-needed home appliance that brings joy to everyone. It's you trusting us to get things done and done right. That's why we at Vision Courier work tirelessly to ensure that we deliver on our promise. That no matter where you are in Uganda, we will deliver to you more than fast. Contact Vision Courier on 0800 166 789. Vision Courier, more than fast. Otafe umupira wiguga oturukwetebe kanisa kiniro mirakongere umupira bwagati y'abakozi ba Radio West Vision Group ni Sinjo District nugwiza ko ebirabi nabishati byakoze kwa gatano mwakovu achayi district henyini umupira kwatarika kuri 10 twagire sanu ugeri izoba achama na Ron chama anaweza kawa Minister Bright wabiraba wakwata kandi kawa ka Clovis Raheza Dixon Heza Freebird Heza Master Teacher Apoto Yatema Batarika Chimaruguni bakurigeza ngo Nikolaiza Honorable Byanyima Chief Felosio yazara kunji munonga salbani bashatu Bateri Nikolaiza What a match! It's really a match! Kandi tsakwatiro guno muzano gwa Kasameme ebiro 30 kwa katano omurubugamba rwa Mpara. The National Martyrs Choir Festival Grand Finale is here. After a battle of the finest Catholic and Anglican choir in Uganda, we've selected the best of the best to compete for the 36 million shillings cash prize in this finale. Come witness passion, talent and excitement at this exciting event on Saturday, 31st of May 2025 at the Kampala Serena Conference Hall. Gets open at 2 p.m. and entrance is only 50,000 shillings per person and 2 million shillings for a table of 8. The National Martyrs Choir Festival is sponsored by New Vision and its partners. The search for Miss Uganda is back on Star Times Makula Chika. All regions compete for one crown. Who will be the next true Ugandan beauty queen? Do you have the looks, the brains, the confidence? This is your chance. For registration, log on to www.missuganda.co.ug before 20th June. Miss Uganda 2025 premieres on 27th June at 8 p.m. on Makula Chika. Stay connected on Star Times to watch the journey to the crown. Miss Uganda, true Ugandan beauty. This search is sponsored by Vian Esheri, Sino Mbale Industrial Park, U-Home, Xiaomi, and Tico Safari Lodge, and lead sponsor Tianao Furniture Manufacturing. twagaruka program n'enshonga yizoba twina ba impact mu studio kandi abarukora Rwampara district n'ahandi aheri ya Rwampara koka specifically naho twine abarwampara kandi barimo batoreka okujema abwa kikuru munonga so umwami Philip nanyezere otugambireho arabo kubasa kwanga bakwese bacha embazeje nakabi side effects. What are those effects MB ezimbazeji nizi hazuro ninga tuzuru first of all abo baramutebekana sa program abo kibuze cyo turi kweta side effects ninga echo kubaho
omwana ninga omuzire bamara kumutera nk'akakato ninga bakamubohereza bwo kugema akahindukaho ebyo bintu nibikira kubaho konka mu bantu nkarukuma aba kugema no shanga harugamo ko muntu komwe ninga hagira wabura abari kutureba ariho bwo rushanga itatwena twinembire takushana mujurizi nabasa kutera akakato katugire nk'akapoliyo otahindukaho ondije bamutera akakato shange yazimba nkamukono ninga yafuruta ninga hino kuyahinduka amagaragaye konka abashaho nibagira ngo wareta ko mwana hirwaro kumuhobereza bwo kugema bamara kumuha ubwo buherezo bwo shimo kurinda hakire kaci inkenda cika nkashatu ninga nkana nitano kugira ngo ogwo mwana kakubasa kuhinduka kwa kugera ko yahindukaho aha mubiri gwe hanyuma yo kumujemesa abashabane babasa kora kukakumuha umubazi agabwa kiri haho konka ningira mu bantu karukumi nabasa kurugama umwe ninga atagira wabo so side effects zo ziriho ningo muti arubushanga zitabaho konka ubwo nibwo buhabuze buturukira kwa abaziye n'abakozi abana bari kureta abana okubajemesa bari munonga. Okay, yabara mukuru Philip, emigasho yo kugema umucyara moderate. What are those uses zo kugema? Bari mutebekanisa program hati ko ari kureta umwana wa mujema eje mbase bari kumuhereza nanga vaccines bari kumuhereza zimuhirinda kugira amagara marungi zimurinda uburwire abo kwakorera yabaye bamutera bamuha vaccine kumurinda polio tararware TB tararware za muhinya tararware obusheru hata kurayina amagara marungi kana mwana kwari kurayina amagara marungi no mwishomero zamu ayina amagara marungi ashomaje kandi niwo muzire tori kuza kwata umwana notwara mu irwariro ngo arwire esente zikahwira mu irwariro zo kwenza zikore kindi okatwara umwana mu irwariro buri kanyo kaguma mu irwariro ngo kumugezi wanje Karoli yabwa mbere atate byirukano tibyakiro abana bakabazo mu irwariro shanga umwana yine kirukano abana barwira ubusheru abana babe bimuga konka umwana kwari kubajemesiwe kandi aherizeje ajemirwe kandi aherize sai kugira ngo ajemwe ahise bicweka ajemise umuzira kamada bakamujema akaheza ebikato byona akagumiza muna za vitamin A akazitonga kwa vitamin A nizo kumurinda okugira ngo zimuha amagara marungi immunity hato umwana ogwo nakoraje no muzire nabona bwire gukora imirimo ye kandi nesente zikore kino kugira ngo iswara umwana umwirwariro arwire so zo burinzi bw'amana mu magara. Okay, yabari mnong chumombi anagamba kandi turugezaho kwenda no kugira ngo hino wakwendere ngo arwazi umwamiringo yo kwerinda kurwaza umwana no gabo umujemiso kacingire ndwara nyinshi umukuru Philip nareka ko wene cyo kwenda gamba bo baramutekansa program ikinani ngezaho kongeraho n'icyo kugira ngo ariho bwo rushanga inko mwana wo mushiki yazara ko mwana haza yija yamusigira nkanyina ninganye nenkuru yaza kutera nkeceyo nko kwa hero konko shanga ngo nkanyine nenkuru ninganye nawo go mushiti yamanya ugumana yayatigwe bikato ninga tarabitirwe nko sister yagambire turi kuronda abana abo abataramazire bikato turi kuronda abana abo abatakategwa gaho bikato ninga abatatigwe DPT ahasande mukaga turi kuronda abana kugira ngo ni wabo riyo nko muzire ninga nyine nkuru wo mwana ogu ningo rinka ninga guardian tukushaba ngo abo bana batwara hirwariro kugira ngo ebe bikato babimareyo ningo kujemesa abana bakumareyo kugira ngo kubo kwatwe ndwara bataturiza nabandi kandi nabo batija kuba kubi abo burwiro kubo kubasa kugira abana muno gira kagambo kwasira bamba tweba bo barogo ni monde kandi mujurizi abari kutureba abwa TV stage nitwenda kwijusia abazire n'abakuza babana kugira ngo ebiro by'abana ninge statement ya integrated child health days ebiro ho kwakana byawire konka turi hano yakushaka kubijisa ngo okujemesa abana ati kwireho nitubashaba ko kugira abana abariyo kwempaho na munonga imwa binene abari kumanyura ururimi rwitu ninga bari kuturikiza
ninga bari kutureba kugira ngo abana bariyo batwara amarwariraga bari hihi kugira ngo bafune obuhereza obo kubajema mwabare munonga yabari munonga ucara Caroline turiyo ntwende turi kuhendera araka ekipande twagamba immunization card ekipande n'ekintu kikuru munonga omuzire wena ashimwe kona atamba n'ekipande cy'omwana we kugira ngo kiwano gemeseza ahirwaro kinoni ukaba hino yotayayire obwire bukashikirokwe bwirwaro twarangira gemo sasa n'ekipande cyawe barebe bazeshime kutunga bagikwereze bahandika ekipande nyezo wagace kinoni bare ngo gombazo kagera ki ukagutunga bita hasigara ntujyango korinda nukiciro kutambirwa mureta abana bagume bagemegwe kandi bahezeyo ahasigara murare kurungi mwe bare no kutureba yabari munonga bamwita Caroline kandi n'umushawakazi ukora Rwampara mucara moderator turi kuhendera ugambo bamwe baba n'umutebakanisi wa program nyonja gusima abantu bona bagume baturikirize kandi nyina masikongu ebitwa abagambera babihurira nyina masikongu abana bakubareta baterwe bukato kandi nanagambere aha bakazi abatakaje abari kwenda kugirenda kugira ngo bije hirwariro tubahereza ubujuma bwa folic acid n'abagizirenda zikirinto bije tubahereza ubujuma kugira ngo abana batakaza rwa bine bitwe bihango bine bizimba bya mugongo bamugire ekindi nyonja kusima aba impact aha bukuba batwere cyangwa Rwampara batuyambere umukutufasirite nibo batufasiritetinga no kwijanaha kandi bine n'amarwariro abo barukora mu burijo okugira ngo immunization yitu egendo ombisho mwe bane munonga aba impact ntubasima kandi ngusima wongerwa Thank you so much. Nyenda kubasima abo kwija kutekateka ngwe hurureje kabantu kandi no kugambira abantu b'umukoro ko mu Rwampara n'ahandi akana Bible nejango tahembe tabazo kajuru mukire kibo doing a good thing and letting the world know about it is good. So mwe bare kwija ubwiro bw'inyine murete ngireje umanyisa abantu mongera kubisya ngo bacimango kujemana chikurkonka mongera mbagambira nyenda kusima n'abantu batureba program eji eshonga yizoba imbendeze birungi twagarukiraho kuzo mu gacencuye murare kurungi